شروع باز یک هفته نو رو برایتون شد. باش میگم بینندگان خوبی، من شعله گلخوجه هستم. همه روزه با خبرهای تازه ساعت 10 با وقت پراگ، 12 با وقت مسکو در تقدیم سرخط خبرها در کنارتان. بخش از این صحبت ها رو من همه روزه به پاسخ دادن به سوال های شما بینندگان عزیز میبخشم که در زیر نوارهای ما نوشته میکنید و فکر میکنم در این صحبت نیز میتوانید به سوال های خودتان پاسخ بگیرید. به همسر و خواهر بزرگ میریوروف وکیل زندانی توجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. بزرگ میریوروف روز 28 نوامبر در ملاقات گفته است که برای بازبینی دوباره پروندهش به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. خاصیت یورو و خواهر بزرگ میر به رادیو زودی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزد او موند. سلامتی وکیل محبوس را نزدیکانش خوب ارزیابی میکنند. بزرگ میریوروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه‌های دعوت عمومی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون اوف حکم بزرگ میریوروف را 6 سال کم کردند و یوروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه‌های سیاسی دارد. والدین یک سرباز در تاجیکستان میگویند پس از نیم ماه دعوت به ارتش فرزندشان از گپ زدن مانده است و در حالت وزنین او را در بیمارخانه بیماری‌های روحی نویه رودکی بستری کردند. بهاوالدین یوسوفوف ساکن 26 ساله نویه کوشانیان باختر سابق روز 20 اکتبر به صف ارتش جلب شده است و در یک قسم نظامی واقع در نویه حصار قرار داشته است. عبدالحفیظ یوسوفوف پدر این سرباز گفت 18 روز پیش خبر یافت که پسرش را بستری کردند. او گفت وقتی بعدی دوربینی پسرش به بیمارخانه رفت او صحبت کردن نمیتوانست ولی اشاره میکرد که سر و دهانش آسیب دیده است. مقامات میگن ظاهرا این جوان قبل از جلب شدنش به ارتش بیمار بوده است و این مسئله رو تفتیش دارند. مهربان یوسوفوف برادر این سرباز که در روسیه در مهاجرت مهنتی است ادعا دارد که برادرش را لط و کوب کردند و آب جوش آمده را در دهانش ریختند. ادعایی که مسئولان قسم نظامی آن را رد میکنند. این خبر در حال رسانه‌ای می شود که امروز 30 نوامبر در تاجیکستان رسما دعوت تیرماهی به ارتش انجام می‌یابد. موسم دعوت از 1 اکتبر شروع شده. هنوز در اول ماه نوامبر مقامات گفته بودند که نقشه پورا اجرا شده است. هرچند در این موسم نیز چندین نوارها از حالت‌های سرباز شکار و یا ابله و در شبکه‌های اجتماعی نشر گشت، ولی وزارت دفاع فعلا درباره وارد شدن یا نشدن شکایت‌ها به عنوان آنها در این زمینه معلوماتی ندادند. شهردار نو اسفاره ضمن ملاقات با مردم دهات واروخ گفته است من بعد او هر هفته یک روز کاریش را در واروخ و با آموزش مشکلات ساکنان این منطقه میگذراند. به قول سخنگوی شهردار اسفاره اقبال تشایف، بهاوالدین بهادرزاده ضمن ملاقات با ساکنان درباره بنیاد راه مستقیم واروخ، حل مسئله چراغان، پیشگیری حالتهای نامطلوب ربوده شدن چوروای مردم از جانب همسایگان و برگردانیدن چوروای قبلا ربوده شده گفتگو کرده است. واروخ و چرکوی اسفاره تاجیکستان در مرز با قرقیزستان قرار دارد و بنابر زمین‌های تقسیم نشده بین ساکنان دو طرف مرز سر چند مدت اختلافات سر می‌زند. وزارت کارهای داخلی از بازداشت یک ساکن نویه یووان و پدر 3 فرزند خبر می‌دهد. دستگیر شده به کشتار بیرحمانه همسر 32 سالش متهم می‌شود. به گفته وزارت گمانبر روز 27 نوامبر در پی مناقشه اویلوی بر اثر رشک بی اساس با کارد خوجگی به عضوای بدن زنش چند مرتبه میزند. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت میرسد. برای کشتار بیرحمانه به این مرد سالهای طولانی زندان تهدید میکند. تاجیکستان و مالایزیا دورنما و امکانات راهاندازی پروازهای مستقیم را بین این دو دولت بررسی دارند. در این زمینه سفیر تاجیکستان در مالایزیا اردشیر قادری با اجرا کننده وظیفه رهبر اگنتی اویاسیای آن کشور صحبت نمودند. ملاقات در کوالالامپور آخر هفته گذشته دایر شده است. فعلا بین این دو کشور پرواز مستقیم موجود نیست. شهروندان اساساً طریق دبی سفر میکنند که بلیتش تقریبا 15,000 سومانی یعنی معادل $1,300 را تشکیل میدهد.
кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон мегӯяд рӯзҳои ахир дар роҳҳои гуногуни кишвар садамаҳои фалокатбори нақлиётӣ афзоиш ёфтааст. дар миёни қурбониёни ин садамаҳо ронандагон, мусофирон, занону мардон, пиронсолону ноболиғон зиёд ба назар мерасанд. ба қавли кумита, аксари садамаҳо бар асари риоя нашудани қоидаҳои ҳаракат аз ҷониби ронандагон рух медиҳанд, ки хеле нигаронкунанда аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода пайваста ба ронандагон муроҷиат мекунад, ки риояи қоидаҳои ҳаракат гарави аслии ҳифзи саломатии худи онҳост. дар ҳамин ҳол, тибқи маълумоти маркази обу ҳавошиносӣ, то 3 декабр дар минтақаҳои гуногуни доманаков ва кӯҳистони тоҷикистон боридани борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. ин манбаъ гуфтааст, ки дар аксар мавридҳо борони шадид ба барфи тар табдил меёбад ва табиист, ки ин ҳолат ҳаракати мошинҳо ва одамонро дар роҳҳои кӯҳӣ мушкилу хатарзо мекунад. дар роҳҳои мазкур ҳавои сарду боронӣ сангрезишу тармаро ба вуҷуд меоранд ва барои ин ронандагон бояд маҳорату малакаҳои хуби идораи мошинро дошта бошанд. як муҳоҷири тоҷикро додгоҳ баъди 3 сол сафед кардааст. зодаи тоҷикистон ба он муттаҳам мешуд, ки тобистони соли 2017 ба ҷони кормандони пулис дар Русия суиқасд кардааст. тибқи фарзияи тафтишот, ӯ дар таваққуфгоҳи назди қабристоне дар вилояти Москав як корманди пулисро бо тир ва дуввумиро бо корд маҷрӯҳ кардааст. вале вакилони дифоъ исбот карданд, ки шаҳрванди Тоҷикистон танҳо шоҳиди ҳодиса будааст ва ҳамлагарон дар асл нафарони дигаранд. бинобар ин, охири ҳафтаи гузашта дар додгоҳи вилояти Москав муҳоҷири тоҷик сафед карда шуд. ӯ аз ин пештар бо гуноҳи қочоқи маводи мухаддир ва тақаллуби ҳуҷҷатҳо суд шудааст. дар ҳамин ҳол, дар шаҳри Санкт-Петербург як тоҷикро боздошт намуданд, ки дар ғорати ҳамватанаш гумонбар мешавад. ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ ҷабрдида ба мақомоти интизомӣ гуфтааст, гурӯҳи ҷинояткоронро як марде раҳбарӣ мекард. аввал бо зӯрӣ аз ӯ 50 000 рублашро гирифтанд, баъдан аз корташ ба суратҳисоби нафари бегона 99 000 рублро гузаронданд. ба ҳамин тартиб ба ҷабрдида 149 000 рубл зарар оварданд. шахси гумонбар дар ин ғоратгарӣ дастгир шудааст ва гуфта мешавад, ӯ низ аз Тоҷикистон аст. ҳоло дар нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дӯстони азиз, имрӯз 6 парвози охирини чартерӣ тибқи ҷадвали қаблан ҳамоҳангшуда миёни мақомоти тоҷику рус аз Русия ба Тоҷикистон сурат мегирад. 3 парвоз аз шаҳри Москва ва як парвози дигар аз Санкт-Петербург, Краснодар ва Иркутск амалӣ мегардад. ба ҳамин тартиб тӯли 3 ҳафтаи ахир, яъне аз 7 то 30 ноябр тавассути 112 парвози чартерӣ мусофирон ба ватан интиқол дода шуданд. парвозҳоро ширкати Somon Air аз Москву Санкт-Петербург, Казону Иркутск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, Новосибирск, Краснодар ва Сургут ба Душанбе анҷом доданд. тӯли ин ҳама муддат муҳоҷирон аз нархи билетҳо, ки расман 395 евро эълон шудаву ба гуфтаи корафтодагон дар асл аз ин ҳам болотар фурӯхта мешавад, норозигӣ карданд ва танҳо чанд рӯзи охир нарх аз 38 600 то 37 200 рубл камтар шуд, ки он ҳам таври маълум гашт ба поин омадани қурби евро вобаста будааст. ҳоло мо мунтазири тақдири баъдии парвозҳо байни Тоҷикистону Русия ҳастем. феълан ягон ҷадвали нав нашр нашудааст ва эҳтимолан дар 2 рӯзи наздик маълум мешавад, ки парвозҳои чартерӣ идома мекунанд ва ё билохира ба парвозҳои доимӣ Русия иҷозат медиҳад, то ин ки мусофирон аз Тоҷикистон ба Русия ва ё ки баръакс аз Русия ба Тоҷикистон биёнд. ва мо ин мавзӯъ, яъне мавзӯи марзро ва парвозҳоро пайваста дар мадди назар дорем. бинандагони азиз, суҳбатҳои моро пайгирӣ кунед. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад, ки ба эҳтимоли зиёд қарори Владимир Путин вобаста ба додани сабукиҳо ба муҳоҷирон дар замони пандемия, ки муҳлаташ 15 декабр анҷом меёфт, то тобистони соли оянда дароз карда мешавад. яъне ин сабукиҳо ба масъалаи сабти ном ва ё регистратсия, патент ва иҷозатномаи истиқомат дахл дорад. яъне агар то ин муддат дар ин кишвар ин ва дигар ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ муҳлаташон гузаштааст, бекор карда намешаванд ва онҳоро депорт намекунанд. аммо таври ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон аз мушоҳидаҳои худ мегӯянд, бисёре аз кормандони пулис ва ҳатто масъулони додгоҳ дар Русия аз содир шудани ин гуна қарор ва буду боши муҳоҷирон хабар надоранд ва гоҳи онро нодида мегиранд. ба ҳар ҳол умедвор мешавем, ки ин имтиёзҳо то андозаи кору зиндагии шумо муҳоҷирони тоҷикро дар Русия осонтар мекунад.
бонки осиёи рушд ба тоҷикистон барои назорати кӯли сарез маблағ медиҳад. маблағи ҷудошуда барои интиқолу насб ва навсозии системаи назорат ва огоҳии пешакии кӯли сарез пешбинӣ гардидааст. дар ин замина ба маблағи $750,000 бо ширкати қазоқистонӣ ки дар натиҷаи озмуни кушоди бонки осиёи рушд интихоб гардидааст ба имзо расид. сарез дар натиҷаи заминларзаи соли 1911 дар кӯҳҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба миён омада 17 километри мукааб об дорад. сатҳи оби он ҳамасола боло меравад ва дар сурати рах нашудани кӯл ба гуфтаи мутахассисон мумкин аст фалокати азиме ба вуҷуд биёяд, чун қаламравои васеъ на танҳо дар Тоҷикистон балки кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ зери об мемонанд. хабаргузории давлатии ховар бо такя ба агентии омори Тоҷикистон менависад ки соли равон дар нисбати соли гузашта саршумори чорвои калони шохдор 20,400 сар афзуда ба наздики 2,4 млн сар баробар шудааст. тавлиди гӯшт низ дар кишвар бино ба ин манбаъ дар 9 моҳи соли ҷорӣ 103% афзудааст. феълан аҳолии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби чорвои худӣ бо гӯшт таъмин мешаванд. зиёд шудани тавлиди гӯшт дар ҳолест ки сокинон пайваста аз боло рафтани нархи он дар бозорҳои Тоҷикистон шикоят мекунанд. ҳоло дар бозорҳои кишвар 1 кило гӯшт аз 55 то 70 сомонӣ арзиш дорад. баъзе хонаводаҳо ҳатто мегӯянд танҳо дар ҷашнҳо хӯроки гӯштдор мехӯранд. ва бинандагони азиз, акнун бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам ки аз сӯи Бонки Миллии Тоҷикистон чунин таъин шудааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 147 сомониву 50 дирам таъин гардидааст. ин нарх нисбати охири ҳафтаи гузашта андаке поинтар аст. арзиши $1 амрикоӣ бошад 11 сомониву 30 дирам мебошад. ташаккур мегӯям ба якояки шумо ки дар ин рӯз моро тамошо кардед, бо хабарҳои тоза ошно шудед. ман ҳамаи шумо азёнро дар барномаи хабарӣ 3 соат пас мунтазирам. ташаккур барои ҳамроҳӣ. худо нигаҳдоратон ва худро эҳтиёт кунед.